Ntugo imwa kinyuma ya MCAs bambunge ya Meru kuringa kura na kuinga tangabana Meru Kawira Mwangaza na kukinya muswanda yonde ni ya Senate bakiromba bachoke Kawira ayo mwananchi nende ya Meru ibaritete ugie muna kinya ugambi mwanyeguru leo ntubo bakiaria Meru bamone ndibonekete kwatana na MCAs bangi bakiwa tambaru Kawira bakiwa na kuthangikwana na batire kure kwa tungata yangabana. Nyuma ya igoro MCAs bambunge ya Meru ukorokia muswanda joko eberia ngavana Kawira Mwangaza gitine na ndinarwa nituthikirite mauge nkurani kuma taunini ya Nkubu bamwe bao bakionania kugwatana na MCAs bakiwa gute ugunibonetwo akagita kara Kawira karabisine bona ndikio tukuona tutena Kawira twi sawa kabanya Meru ekare ou tucwenga banonge ni nduga Kawira na netucwenga banonge Kawira nete buru na toto muraga imami wetu ende owa tuikia mutaratara yote kuvua tunye gitare ngoge oteti kuendelea itiache ne ari umaya ntareki twero aumire kiani ga sabaja eta kolinga chiacha mitongo bona ndewe nundwethire re ofisini agetwitara ngoge imantu ne asiasa kwa wacha ende na bobangi bakionania kuregana na MCAs bambunge ya Meru bakigwatanga bana Kawira mbaru aria baugite gitara wera wathani ni bonete mogaruruku kathumba MCA abakwenda kuria impara bena yo abakwenda rumwe kantu sibitari mwite na itirade na ndawa na ndike na ndawa utaka sibitari yere nkando aja sibitari nkando ete ndawa jera teu ete kodithwa inande yake bakeja kuthithia debrana nkawambia tonto batathiraia MC bataba kuthithio nyama ya buto ndulu nyama bathithetie na barona yaka mukate omba kwatha ugeta sibitari ya level 5 Meru ndetre ndetha kwithira bala bataitango gyo te muntu tegwitango gi bali tango gyo computer no tibo kera kwira bane ugeta goko na ndoka teja county council goko na ndote muntu okiria rongia kariamwe bale kala bageta ta gweteta no tibo kera kwira bane ne anyonge so mama na gwitango gena mama ndiuga kaleku baya rwe Kawira njira fulani ethuka mbireni bate kwendo barenda kwa kanya kau banenkerwa mbecha baita ngoge milioni oizere iwinge bara batituregene amantu jau woni ngoko kugatana mama ka otongeriene na kinya kulo cha choka mama ka koroka kungina kwekundi kimwe kuma Merigene ya Southimenti kinyabone bashumirite kugwatana na MCAs aria nandi borite Seneta Kathuri Murongi gutigira Seneti ni ukurukia muswanda jo kenda Kawira kebera gitine buru itukwenda gutuma ujumbe kiri Senate bombe kukurukia mantu jaria County Assembly ya Meru irakurukirie goro nike mdatumba kuthiria nthoni iria ire Meru County Kawira Mwangaza natige gwititheri ndene watho bote kumenya irinda kana muguto watho bukata across all gender ko natige gwitakira gantu MCAs baramwitira ofisine no ntui mwekuru kinya matha koma mwekuru na ateruma na judiciary ko temu ataitira ofisine no ntui mwekuru kara itira ofisine no ntui mwekuru te kumenya watho na watho bo governor both mwekuru na mukuru mutwagithetie Anthony muno na itunogi ugwe na MCAs ba Meru buthetie bwega sana ndira tambumba kubuthithia no ntoko buthetie bwega muno bwanye Kawira Mwangaza no ntunarikitie na kuna kathita Kathuri Murongi Seneta ya kinya no tafadhali nejukirwe etua ria yo uri fai no uri agirite no andi giteire kinyete ria kuria kumagara otwe Meru yendere na thiri nikenda na atu tukomba kuritirwa ngugi gatigate kambe weje ni gukari no mwe kuma Merigene egembe na ndagitikiria ni barite gikundi na kiuria munini wa ngabana mutuma ntwithingia kwithuranira ukara gitikio ngabana na utongori mwongo ya Meru uteko bagua mwana imenti watigani kana wa egembe ubothe basabu bonde na nkura kana ko kemenya ugakothwa itikio na gwakarira ukiwa nawe na mandate yao kwewe katiba no thete katiba yandiki ugare ngitu chokia ndao ne kana utukira aibu kana tuthiatera ngitu wa motion ku impeach no ukone kana ringi na tukwenda kura thai na mutuma ntwethingia be prepared igira suti ya kubwa no ilinge tai na ukingao cha gutiando onto thai we mutongori oto na itoto leletie muthiene kuma kirithuranira Saresura ne muthunji wa siasa akithujo tongeria na wathani bwa Gavana Kawira a service delivery ya Gavana Kawira Mwangaza nkimuritaga imwe kiri 10 ndi mwaijiri
nonto kire ombete kuthithia ku implement budget ya king'ang'i atithithĩtie supplementary budget ya araini na mibango ewe kana mirandi ewe thina ici onthe ciriumania nawe noe kaumo kathina iria gukurukira thaa ici kurumana kuraga karande guru na atongeria kuraga kureta thiri gwita ginsaitaga public against atongeria so noengo wireterete thina ici confidence ira mete ni arrogance na arrogance na ete mutethia ni onto ate kwerewa gisheria process ya impeachment ya mbererie utiomba kwambiria ku dissolve county government itiomba gwetaniria so ira amberirwe mbere lazima ya mbethire na akwatuike ira amberirwe mbere kurema riu etekire wingi ende na akwatuika ka impeach senate an impeached governor cannot dissolve a county government. Kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare.